Happy Sabbath. God is good all the time. And what to wear? Kana kung kurang tabi sa iyo, kasa ni Baim. O karay na ginabi na koray na mo, kami uli na Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Era pa. Punta pa na. Diba na, ni Mary, ano kukuray, ano kusumay, may mua, may gay. Nakoy mi ni kapen, kami yari, kamapen, ndo ko yun, doin. At meron, tapos sa iyo, pa, sinapen, ni ko tagyo, antar mauriya, aswara, ni boya, ni kamomua, ni karoy rin, na tapos sa iyo. Yabu sumay kami. Ake kampo, inanon dia sa iyo. Yabu sumay kami ni kapen, ndo kami, pakantar mauriya na pa, Joshua. Aris timetoa antoro irona tepong korak antoro mauri ya busumai na ba ini ya korobu pami tapon antoro mauri kampana ngamen tabo ika kokoro akamana ko may dini ya korobu pa ami tapon antoro mauri ya suami inon detabas sa iyo ang kana yelik ya karoni tayo ya busumai na ba tayo ya kami na busumai metan de metaroa Nako ya kia na time tuana penikos. Ntar me oria tesua. Ay ya pun busmai kami ni kapene. Kanje karisa. Kami e kamaro kon iron doirin na meron tapos sa iyo. Emu a meron na re. Emene non bigiton sinana. Ni karo ko are yakara. Ya busmai kami inon na meron tapos sa iyo. Ingat ya kan di tuwari na wina win jason tayo. Dagi na nataka jason ako rin tayo ya busmaya timisina de takarimi timisina de bigini be wari na ko mai pa na tayo kina na tiaka jaso na ko ira ngaira ke saro ko ikoro bui kai darme ori jaso ya busmaya ko na kon doirin na meron tabe sa iyo tira de sibanga ko san giya kin katau roya ngin dinei pa ko na tiakin na on takarwaya na ko iya tantar me ori ikoro bui kai e biari ki pa kania kira me aswar en pongin me ora yaki maninga tiaka mu ko ya de ko ngoran tererio ya busumai ko na ba ya kami uri ko na ba yun de ngabong tapos sa iyo jawan tar meuri ay happy Sabbath de tabore ko ngora me yai ko na meuri ay busumai ko na kon tayo ya busumai ko na ba ngwele ko me mata kon de live de Facebook ke de YouTube busumai ko na ba de tabore ko re sira na ba me yai de tar meuri de tayo I sinan ko ni kiribas sinan ko darawa anta de tabore ko nan an meta ko may yabu sumay ko na pe inon tayo rin na meron ti jawan tar meori yo siya sumay na ba ni ran Joshua de aroni na ben tayo siya sumay na ba inon de tayo pa aroni ra inon na tayo ni pon tayo sina tataro ni kaugira tatapore kami na yay sina busi sina tayo on wera pas na atataro ni kau kira ina kon nara ina nara tar maurin tayo sabu peraki amen tatar tamera Joshua ayo ho to apota sineboy ko skaroi roi ko ina roi no tameron de ngai nan tabas se sikai daw bugin nam kakawakin na amtangira na koira wasan ni kawakin ira wasan tararuaira may mo the wigi ni karokwa sa rokon inaron am tabas sa iyo Joshua sikai daw kasi ko nandigi pangay da kain ng pong etabuay tamera sabi na rokon jawa yo pas na tarme uri ko sabi na nimena metam di tayo sabu busi ko tamera po na nanuang ngaira ako na busmay da ko nakaparay rabure nikaligira pa na sim ngaira ikaspo inaron jawa yo kaparay rabure naroray kakitaw metam ako kapayay na tiyaso inon di jawa sa din ako inon tayo pas na tarme uri ko melano rin kay pas sa busi ko tamera ko na ron ira may mo ni karukwato gina kapayay de warin na tiyakin am tiyaka na koira ang anya tininu ko riya to ko na tiyakin am tiyaka na ko na numem kantaning ang anya timerunga to kora sa busi ko kararoya na maguli to wari buwaka kare na ko na nikagrive aron dita kira me ang ko inon jawa yo pay kaya na taro ni kaniko
saging kisikuroi, manikuroi na si May Yesu Kristo, ada pun ngai araw awar sa kamay. Amen. Sina bubusi, sina tedi gion wera, o sina nani nukunara, manarani na de aita meror. Sabusi sa penite gion wera. Ai bei kati me toa. Ai na ai bei kati me toa. Sa pusiyarikan pa akira kinakumo si begin di kuan narakabuy mera kali. Sina taro ibugin katapuan kapayakin narakabuy mera kali. Dayay sabu peragi on taro. Tamera Jesua sinipoigo o skaitaw o skoroy ko ibugin nam susoroy kororoy na koir o am kakapaya na koir. Jawa yu tamera o sinang tauroy ni koki kapuyan kakapayaki dali kosan nanganganir. Sinakoki na kom Jesua papun nampay. Ni ko tagi Jesua na arakarya. Aki anak ko may nanura ni kandang ang tiyawayo. Sabu usiyo ko tamera, pa ako na po sumay, ani kakapayay, ani katapuy, pa namin na nupongan na, ibugin wakinan na miya karesa. Pai kaya return na ko yung Kristo Yesu, ada po ni ngay araw, oras sa kamay. Amen.
tes. Kono. Handa ba yun kamera no? Ika nga ako tan. Okay. Hey, abis sabet. Irang kukunin tapos kay emang ko nanti kau tayo may kain kurubu. Yapon ka wato mo at tapanan para pa. An kakay tao na konto yang kay sekunan mga pera ni kutagin tadamyaw dia. Inon da meron tatapos Rik yakawato at kamyaw di. Nakuya tadi do manira kiapo hagyaroni na ben tatapos Panahon na ben kamyaw di na ko imi. Apanan na beti akari may bikin ibe udah kamyaw di na ko imi tameron tapos Tapos yes pangaray tang iti apa sinawayan reyakin na inanon tiran inanon ti tameron tapos yes unagi tispanga deteka ani yos ya taikan Parada bude nasi katayan ra ya yosi yona o menagay mas nakakaya mo iya bay metang ante ako nan si buka mo raminain ko sa tapos asun si pangara nameruro yay ita ko teka na pennan jeswa ano mo close kasi mo Parada bude tuta nasi tuta tay nasi katayan kami na nasi tuta na mo tay
para rabu itu tanah apa mga buah pain nara ay pun nara magu di tata nih nah di sepangan nakatayan dia kinang ay damang kami nonon tiran non meron di tapos sa iyo yata ko tayo kana Benan Joshua karena sekarang nora titeka Benan Joshua kaparan ako na eragin ngwadere kay ro ngai ikot aki mami kaparan ako yon titeka Benan Joshua kanga tamne Joshua aka katayan katamneya pangaya pa eminayay kuna noria mentapaya katayan taraya pa ane Benan Joshua pa yai dapatana ira dikim uring apa ngai tando ni mek ngai ka kirisan ayo arun noro ni mek sabon ni mek na bet Joshua ayo zero asita ko ngai ra pa sabon do ko na benta na maurin ti tapasay ang kai sino kon tar maurin ti tapasay o tapaya asino ko mangai sitio ni mek Sino ko masityo ni Mek intero. Rokoran tetapi saya sataya bayagi medepwaka. Arun penen naratay. Kau semua kira. Kita na kini miyangara. Manangara men naraus. Ngagiwa tetapon tara meauri. Kau saro kon tetapon tara meauri. Doa na tabay. Amon takakukurey. Basta katakan nakakinayo metela tabay erik. Sakatay aroy pa. Sa ginorian ni mataray kay payay Joshua kaya. Sa punta kata na bang kay kam takatakan tita yeyo kamasinori na bangay na misina de kas takatakan na imo. Sa ginora rapatan Joshua ayo. Matabaya nang kakugray na nun si pangaran tita yey. Ayo dorong-dorong asina kau kira ye rong ikaw kuway kasi na kau kira ye. May minus na din ako ye yung pusing kami. Sina kau kira di kinta tataro. Data ye. Tamera to. Sina ko yung nang tatapasay subsiyo doon tame meron rin. Bako na roni rin na nun spagin ng teka. Kanayin ang maguditatan tuwa. Ni kuna nurua nam teka tuwa. Subsiyo bako na roni rin tiya wayo. Ako na minayrora. Ako na pukira. Ni ko atayra. Ari kingay ko na kabunganay. At na teki nam teka. Pag na kuna teki nam teka. Jero na nang metat. Ani siya kinakuyatan nung ora. Mo mayroon na wariri kinkarukuha di takapenen ni koy. Noon nam tabo. Ako na buwak kayo. Sinakoy mo ni Yesu Kristo araw. Amen. Di nga po ngayon, nang busimay, main na din ako ng pangaro. Nakatayin, kasurusuluwa rin kitaran. Benan Yesu, ay po nis. Kakandiririn tapos sa iyo, ang kasurusuluwa na betedea ka. Sa ginura Yesu, me, yay, aruna, nagawasya na ko idang ay katano ni Mek. Kaya sila ginagawa ko may, Yesu ang timisin na din. Takatiti, yan po, yan po. Ngay taka nga roy, i-expire roy, udah berapa? Ya pun expire in the weekend ako. Depende roy in the weekend ako to, taka tinubong anak. Payan na baka nga kurun roy tuwa na, anadidig udah berapa ya dia kapakagi ka na ngapay. O ito ko ben expire, tuwa na mga suway siya au dia pa. O ito kinanukawag ko, ito kutaan na po naman ang. Yata ang kanyo kuna nga kuna ro nam tap pananori ta kana tawag dire bare ya kay bas kakaya nga undo ko puro ya po sino kuma ya pon tataro ay taw tuya ya taya pa kupo ni menay dari ko ya taya pa nganay kadikek ya taya na pa ibo nupu de pagi beka iri ay niri ay ka kutang ina pa nakokon ni kinako yay ya taya pa ya kuna swangko on kayo dulu ko pa ko natin na witera. Ibu kina, pai bonu pure na bangay. Pai ya kiran, atau roy pai ka kay nanuak, ay ka anadina nun suwan takaway.
O yan kan te mana me ya busi ko karu koi. Dita boren na para yai. Ayo chuni me kya ngai ikoroya mere na me Yesua aye gnora na benana ke iswai me nikina. O tira ta yari yaru ko yampu o tira ta yari ka penenti tinan de kana kam ko me. O tinan bure pe me tinan ra tinan ka ya penenti yampu. Pa apen me kun ka ngai pakain kiau tie ya kana penenti. Ai buso ya ka tie kina pe no. Tinan kiau tie ni kan me ni apo taka titi. Angai gitu ya aga titi. Ya si tata na ba ita tu ya. Kaya mana ngai. Oh, no ni lagi no. Ko. Kuna hadi mo ka karu ko in ka. Ya bono businap. Ya bono businap ang tataro. Iboniro. Karu ko. Iro ko ya kain ti kiau tie ya kun na kia penenti. O tira ta ba yari. Push baru ko ya na ya po taka titi ya bon ko pa iboniyai. Ya pun tak karena ikat kek, ya pun kari kek inat. Ya kai dian na gitu ya kai pas. Nasi kapara aku pun aku ya kain tan mau kuliah kai pa ibu nubu dena. Ibu nubu sudah ya iragin tikiroi pada ibu nubu sudah jadi ibu nubu lagi ame nai mau apa ni na beli bitiak. Apa ni bitiak? Irang ku pernah bangki ibus. Ngai ya kan aku. Wah itu ya irang karapa ya itu ya. Ya pues nak roi kan aku dia kain tikiau tiai. Ay kay saka kawaw ya so nga pusina ko nge angki pusina ko atira ta bayari ibusina ko ita kura patuwe punya inki ay ita punti kina peroy nanon sepangaran tita ya ngaya ibunia Yesua engang kisiro istar mauria sa ginoria ma Yesua ngaya ironira astar mauria non tayo wai roi na pena teka Yesu nako yana diri Ona dia kena be Yesu ayu, dia kena kayu, dia kena ibirita ya na be na koya anak ini ingke esan siringak Yesu yang tak kaya pangak, esan taurak Yesu, esan pai nikirinak Yesu, esan kanina kinon tiruan emet, lagi bangkyo sila ko Yesu men tiruan emet, tuwana anak dia kena ibirita Yesu, akas kuah na koya anak ini, ni metayo wabi mewanua, wabi Betaya nariri, bangkana ekitania, nariri, anak pun penen anak, anak pun penen, ni para na noya mention ni mek, anak mek, nagi kunan karawa te makuri kita miyo ko hadiasan, nariri na kaya iron Yesu, anak berita Yesu ayu etak ko na teka, etak Yesu, ya meme na pairomi, ngatwa, ngarokwa, tugin no napa. Ay ana teka Yesu na ko yan nariring kita. Ya meme na pa irumin karo ko to ginon na. Ari katayen swangi na pa nariri pa. Ingan kiya ngaya. May Yesu na meme na irari kiya iron tam nay na eroy. Dita yeri kay tarake metakangang. Dita yeri kay sibuage metakatak. Dita yeri pun rawawa tayo utaya tam na meki. Anda pa inikirinaki. On tirana ri kaya na dinanona. Ay Yesu tak na meme na iromi. Meruah ka, ang kano ko nori, ako gid kagi, ang kano kwasan nora na patami ya girisan, aliasan ko karawag yung kananggi kawasan na patami, o punta ka na nuang aron, pa inigiri na kiya to kora kay, na yon magi, ari ang anak, metakanda ni nga ya kora to kora kay, ana dia kay Yesu ari kangay, nameme na, iromi, ikarukwa, tugin no nat, nga Yesu ya kita niya na ko karaw, Matira to ba ya dia kina kay ba Yesu eswangia pa ito ni menay roya. Ya giberita Yesu na koya. Nge nakita niya ang swangin kangay nganay kita ning kami. O nangaki at nga kam nang dinanon. Nganay kita ning kami inang ngoroy ko ini. Nganay kita ning kami. Ana pene damero pa ini kapene. O aket meraki, aket rawawata, aket tang, aket kita pa yan akin ako pa yan ako roy pa yan kapen pa yaro ko ikaraw. Ana berita Yesua, yeg berita na ko ira, pasinahagi kataki, sinakataki. Medrongorong mo anda kaguri, sinakataki na nun John nabe esmeka yayayo, med Yesua, yay ibuakora. Sinanora to wana drongorong. Amon to kongra. Ini kira roy metapay yari tegin na.
Yesu na ko yan nariri. Metabay erigi inanon jodi demens. Demen na disoni magi Tabita. Si Benin ginado we Tabita. Tabita. Demen na ngay duwe esan diniyak. Sa tamon wariri kin duwe Tabita. Sa taron karakinan dungun duwe Tabita. Tabita tekin ba? Dita yayo. Yarin na ko na Tabita inanon takatag. Au bugay nang tatang dia te bugay. Tayan na rin. Oy nang kan wawari kya. Oy nang kan kogyo kya tayo na ko ibukin apa. Te bugay jeru. Yang nga tinan experience ay karina no natano ni Meki. Ay anura yay Jesu apa nga ipupura kaya idiki. Nakunti ka nga ari din nako. Yay tukura ke ay ka at yakin na kinon turong ay. Tabi tante bugi. Tayan na rin no bimetawan aragin ngari ka utay. Pantara yang kay estado ka para ay po di bimawari yari ay takataka. Akamari na ben yari ay ni par. Ay Gaka mga na yaw tayo, yakuwata na kundi bimawu. Ngay? Ay tayo akan na kanimasu. Magigiyag si Dota na tayo. Ngay? Sinagawa na ka dabo kaya tayo tatayan na rin, dabo kaya tayan na rin, ano bimetawan. Metaway romiya, kam nogi. Kam nakaraawan wari kya roy. Pantitayayin nakatayan, summarize kanuan dabo kaya tayan na rin, ano bimetawan. Sinanura takanga, inanon dabo kaya. Away yesay rong tuwe Tabita. Aja kita kebantita yai tuwe Tabita. Kita we Tabita ya kita na. Ana tabo kemienga na de yerutarem. Oya ka kira roa nanu na yemena ko. Ya kita na anaus. Ya kara berbe tuwe Tabita. Ata ko tammen tan ka para kitan tinan Bible scholars pa. Ibini na ko tuwe Tabita. Nako karabe yitum. Emang anak ko karabe yon yar. Dakawari ka dito wana Syria. Yari ki bukin apa Tabita tira taba yari ki rona. Nasina. Ari etegi nagi pa apitaroma. Ya tangiria ni kan tuka. Ori kan tahu ati tahu jaga. Oja taba ya koroya tu wai. Ya katanya biar mga sidingat amen ari Tabita. Mete yagi nagi pa Tabita tita yai. Yara kini memera. Ya ki kuna ni kai tara. Nasina ari apitaroma. Ya pirin ako. Ya pala nanon na ba tuwa Tabita. Pasag siya katagin na. Ya kamen katagin na ba. Mayroon tuwari. Tauro. Matirata ba yarik. Iti na ba yan ang inimemera tuwa Tabita. Ya para nanon na. Ya meku. Ya waray niya ginkakaya giba ng mga silinga kinap. Tinata ba yarik doon tuwa Tabita. Iti na giba. Yarik yan ay yung ito. Tondeng pakaburi. Pataway ay tugin na ukahanga. Ya masuknya tuwa Tabita bena pakabureya. Matirata pa yarik. Iti akin ang bangke ng yang wala na pakabureya patugin na nakanganga. Ay no kuti yang wala na ikangay giroy de makuri ako na pakabureya ko. Tirata pa yakoy Tabita. Yagi wuta na yang wala na pakabureya. Payatay ba ipuri matan Yeswa. Tirata pa yarik na. Yatak ton ng mga bitya na pa. Aswaw, aliasan po kay. Aswaw aliasan kayo na matay may nanon bendi bilisya na Korea. Aswaw wala nga aliasan na kayo na matay. Inanon daw kanganga. Nariyay. Nugiriya. Awan ng kanya kanuan. Tabuki. Tayan na rin. Ono bi metawan. Mayay bay karangin kakawag. Asin na rin karagi baliliyaran di tayay. Ay tangi dia baka nogi. Akan nawari ka. Wala ka dabo kaya tayo naroon unubi metawan. Panditayay. Sinakasikaw wari kaya dabo kaya. Yaron sa karining kami inanon tiran. Dabo kaya tayo naroon unubi metawan. Diba iya karoy ito kaya Tabita. Agi di kaya nga. Agi na beteswa rin kuna roy. Nuriya bena. Inadete mengaya. Inameruro mengaya. Kita inanakuna ko irarigina. Kita inamesu irarigina. Agi Yesu na ba? Inurian dita yan. Kangaya kagimi. O ya kagirang kay sirukon no ni mekin kay kinta na meurang kay. O sa ginabanura Yesu. Kagin roin kan na tuwari Tabita. O ipara na nun tuwawit. Tuwa Tabita. Na emang kura-kura tuwa Tabita. O tinata ba iya karoya. Ay yung kan dita ba iya karoya Tabita. Gitan di kagin kangay. O tinata inuria. Inura dipa. O inura dipa. Tinata ba iya karoya. Ikatiya ba benan Yesu. O ay bukin akan kunura dabok ya ina ba. Sinadi nano na ba.
Bayaran ni bagi nori ya kia katu mimia pa ay penan Yesua. Ang ay ane ay kati ay pangaran dito ay pa penan Yesua. Panggiya mga tandikakin ka ngayon, to inurat ti dewa, ay nori tinanaw sa kitinantin sa kaya kukutak, ay tinanaw sindiyan na. O to kaya tayo ta, ikabunga na betyaw sa betyaw sindiyan nari papenan Yesua. Itara ke nori tinanay ti gimen na kaya tabi gibe-gibe, inon ti dewa, nuko ko di amat ay kaya ko na ko kaya karin ako kaya amat inon ti dewa, o kanag iroya men ni gibe, o kaya nori men na kan nito kaya tayo ta. O yaran na pepa. Benan Yesua. O amay sinigi. Pegi nori tabita. Ntaraya tinan Paris kiti on tinan kawa. Ay kami toto. O tabita. Yaran na be. Pa benan Yesua. Ngana ko karawan wala kata payay. Payara ka karawa ayo tabita. Ibu kina payay ginura Yesua. Ibu kina besoy ni kina Yesua. Ibu kina be esway roy ni kakowa pa ina be Yesua pa iya mon na ni memera ngang kiasan kakowa pa iya Yesua ma ina nun takanganga o yung mga tabi nagbubuliak o iya kati ya depenna pa iya ipennan Yesua pa iron wan ta pa iya nang kokongura yayawa pe karang kakawag ina nun makurun debu gayo anna kangan nakatayin ka waririke o sinakatayin ka waririke naron ayo bangkan ako wala katikibu tuwan na kon tikibu awa. Oh, ikan niyo siya yaron tuwa, tata, nikorobogi, nikona, bubusiya Yesua. Hindi tayo yari na may kinatakanganga. Adi, ito ngayon ba, yagi ko na rawawatan na. Hindi kanganga rin. Ayaw nga nakuha ka, gibun de bukan tayo na rin, ono bimetawa na. Oh, menti kibutawa na nakon awa. Ayaw siya na nun tuwa tayo tayo bubusi. Pari tira tayo yari kilo na. Inang ipakabureya. Untuk kita tahu kita ya beberapa yang yang ada nak beraya. Ini ya ini busia Yesua. Iyo sih kan mentiki buan. Itu karena ya pun nak kuna wata usagi kawai na ayo panda beraya. Sa kawai na ayo panda koroi na kina ayo. Pada tapi tak jarang dapat tak kawai ya koroi. Ya tak ya mana kawai ya koroi. Sita bu iya gitu kuna beraya ini kayak kaki. Anak namakin nari mana nana. Ingat tapi tak jadi nak kemasan nunggu nak berumur tapi tak. Ingat aku kerja beres sih dengan. Ay pilih nak kau nak kerja beres dari kia tu kerja kaki. Epulsan nubuah kami ngaya. Anak tu waria. Kain anak kau tu waria Korea. Ada ayah, ada tu Indonesia. Awan waria Indonesia. Cina tu apa ya kerja tapi tak. Ya tu ya hari ini kisah tu apa kunan kerja beres. Bayar tu ya bagaimana? Enak kau kerja beres dari kia Indonesia. Awak kunan nuko Korea iterera na konsiding ngai kiki ana tausa iterera patira ta bayari ibu kenapa ibirisa o iterera ke yuta agi roiri mengken ora tu wari thabi ta tira ta bayya koroya ana sidinga thabi ta bakina bangaya ade isidinga Korea metira ta bayari kita kina patabi ta ye tu wana na kawaya koroya ira ginu wana tu wa ta ya koroya bangayarun temino ngai ay pekaya temino. Ang kianori itu kurang papun ngaya ada tabi ta. Ada isi dengan kuan ayah Korea. Ang kian isi dengan kianori apa? Ya di kipangayarun temino. Waka kaya yamino. Ay ko kuna isi dengan bayi bukan apa entah kati ina bayi non tapai para atau apa. Ekameme isi dengan joma ta. Iya yorakin nana yang. Wan di tapai ya koroi tabi ta ya kaya nanga. Ma inori ya nakawain kapene gipenin koroi. Ngaya sakakan ni tinan kawai karoi di. O kapenen kawai na aku niya ani tiaginaki diki butuan anak kon nawa. Eriyai pa enabusia Yesua. Anak anganga ada to anak kay. Taruwa mano. Yesua ya gipiri tanah koira. Pasinadi na nun John na bayu sila mew don ni mekinon John na bayu. Gisnanga mew na ko ni Yesu. On tita yeri sanga mew ro sitebon babi situak. O wakin na berakanganga. Ito yung ginagibangka na sa ngamewra na ko ni Yesu Kristo. O tinatapa yarik, tatandigi, nakamay ta, anamakuri, nikatay ko, nikameragi ko, niyangoy ko, bako na bunpa ka, ako nakikina, Yesu, inano ni Meom. Me, dekaway yang aniray kay tuwe. Tabi tayo nang digibtuwa na nakon awa. Ganang kwagi ko na rawawatan, tekanganga, ari ato kayom. Panday, ang kaniya to karuko, tekanganga, ako kata ko, pakopun na kiko na.
Anda betay na bang kana iyan ang dawawa at kanga idom. Kuhagi ko na gandong upanan jo amet ako na net twice na ko nikaw nga. Betay na bang kana iyan ang dawawa at kanga. Ari suru ko yake de menna. Ya taya. Anda songo. Aki jo amet de menna. Amkaro kisibum kisinam kirorom kiam sariri kiam misinade. Ano ko na punawa tirawawa ta ari mayroom nanaya nikapipitok. Puning kwe iyon am kanga. Puningay iyon na kanga. Anda bitay ka na yan ang buburakay ta kanga. O sa tago, pasinang pun, aki kunay watarayay. O sinang pun karo, aram mo kuni pasinang kaitara, ta kanga rin. Maka na sinang kaitara, ta kanga rin, ni bonoy ni kura-kurara. O tago tapay para, si bonagi kunay pahin kapene, ni koroy, noy ni kura-kurara. Rapataray kayo, tiya kinaki, puntiri ko, o tirara, imemera, yay tukina, yay sana, yay kura-kurana, o yay kikunari, ari yon. Way roy, tinamakin na tuwa tavita. O tirata pa yay karoy, tavita. Yatak, ngayon kaya kikunara, awataon tita yay, napunupupusiya na bedyaswa. Tiri na ko ina, inanundiki po yato, wana na kon awa, taduwa mano, karayay ang kanganga. Karayay rawawatam. Aki ate menna ya taya. Mekwa kaina no yay pairaw at tiridiki. Ayraw po itiridiki. Ayraw at na makaina. Soy men kaya kaki. Siya teso. Tay para nanom. Inagi babara nanom. Pupusiya. Dati meto kakanta nga ko, payay titay, anak kayo naman mata ko yay. Takawawan, kanta nga na pa, inanunta po kaya rin kakawa kayo. Iyo, sindigi buwan eh. Nimewa. Antigi buwan eh, nimewahan eh. Tirata pa itiyakin na kayo. Iyo, si kay, anak kakawa, ki tuwa tawita. Ngay? O nakakawa, tawita, hindi tayo yari. Ikakawa, pa Jesua. Hindi tayo yan, tirata pa yari kirona. Yung upananan ang gibubusiya. Tawid ang men kakura. O, jadi nagbantiki po ni Mewang, kano ko mawara ka, tiki buwan. O, Yesua, iya kaya ka, anak bubusi. Ari na batahan nun ni Maggie. Ngkana, sita ubayagi kaya ka karabusi. Auri nga, Yesua, ina kaya ka nangana. Detay ayang roy. Yaya na tayo Yesua. Tapi tayo ngayon na ta. Ibugin na nora. Ari, sagi ko na. Nano di nano. O, ntangi dia ba? Isang pun tangi na nabe Yesua, pero punto ko na ba narakanganga. O, siya tayo yarik. Ndabetay kana iyaki roro ko Jesua narakanganga. O sara na Jesua ayo baka nga Jesua. Iya kita ngirira. Matete ba iya teki na kay. Tayo tayo ng kose inanon tiki pudi mewa. Pa ingengi iya ng torang intirawawa tari me Jesua. Iyo ngo panan na natatar. Taruwa manaw. Jesua etime tua ganong panami. Ragtiki na nung tuwa na tirong-urong wade. Ay ito, ayo ka nga tiki buwara ka na sang anak ko ya, tadi ro manera. Nga sang apa te pa ya, inaupuag ya yo, natiki ya tadi ra. O, inata ka kahit wana. Ngay? Amuri nga ko na, tirong-urong wade tiki buwara. Game na iyampay. Ime na nabaya iram. Ayan nga namin na nanong nampayari. Ako kunan di dimina. Kung nga, kanaya po, ayan kipata ka nga ngay. Mga yan, ikarawan yang wati kibuan eh. O itaray, o yata. Kana ko mga karawan yang yan akong Jesua. Jesua kadikira, o kami akay dan John na tayo. O tapay pala, takin na, panasin na ngaira. Ari na na, anapay ngaira. Ngayon na ba, kadikira, ibukon na nakadikpay yan, man tatamero ayo. O ko'y karawan na ba niya ko yan? Yung mga kita na nakainto kanuya. Naku may nimekan John na ba mo ang takapen niya. Nagiroy ni yay. O kita na titabo ni tanong mauriyak yay. Ikita na titabo ni ninubuak yay. Ikita na titabo ya kaniniyak yay. Mo ang timimitong mo ang titabo.
O ikitan na kumay ni mekay rati kiran John na bayo. Yukosa, betang idira tiya suayo. Ari na batiki muna ba ayo. Nga ingay gisimin John na ba mon John na gendepuri ayo. O uringa ba tiya sua ayo. Ibon narani na pa arapay. Ingay kitatan ya katayan. Puri meuriran ko sinakoira on nanaira pasinagi kina Yesu inano ni meura. May Jesua ibon tangidira na ba Yesu. Pabon na pa ina ba ngaira. O di me to na ba ni vividira ka nga yeron te karo. Ari ikita na giron nasina. O te karo ayo tirada ba yete kina. Yegi to gindi te metan na metaron ka khanda nga on ka kadia dia o kin nasina. Ari ikita na. Jesua erang kanungo irora inanon narakanga. O handiri yarang sigiro inanon tabuk. Ata yan nariro na petakatenu na ben kanta nga. Ata ko teka na. Yo si kanen tiki bani ono waisu. O kanen ki ya kaya na tataro to we tabita. O ya tayo berang turubya kinano na. O ki turubya kinano na narakanga ki. O ya mga tapa yarang kami mirun tabita. Pa ya mga tataro rik. O ki ya tataro. Yagi tataro ibukin na nakanganga. Apun kakao mo manawin na natatar. Payo si kay, ngano karawan wala katiki bono wana ko ni suwa. O ya tataro tabita. Ibukin tinako nikan daw teka. Nge tinako nuya. Yon itirera ke yon yuta. O tiya to ba ya karoye tuwa tabita. Itataro ba anday yari na diniyak, anday yari na to karoy. Ito ipun tataro ibukin aki anday yaki mina. O tabita tak. Ibusi ko suwa. Pare ko na angan na ba nakairiri na nun ng putan no mata. Angan na ba nakakapayag. Inapapag ayun at manawin na natataro tawari tabit ang kanong karawan nura dabugan. Ngay? Inawan tiki ba ni onowa ay suwa. Itataro ibugi at han kairiri. Yagi pusiya Jesu nangangay. Kat tisa kairiri yari yan ang agiroy yawari unangan roy demen nakangay ragin tau roy. Tapay yarang kakawag inanon tapay ya. Yarang ti kinano na manawin na natataro tuwa tabit. Patabit ayag si tataro ibugi na. Mengki na mekin na beke kagi oy bukagi. O sina tapay ya koroy at habita. Yang mga uringi adigi. Tadi na. Ay ki anangan na kitinakuha. Nikairiri ibugin tubutan no mata. Ibugin na nakanta nga Jesu. Ayo tapay yarang kakawag irurang ayda. Ay katahan no ni meki. Sinana na bendan tuwa tabit tayo. Sinagi. Tiki ngayon pa, dito yung kaya yara tataro. O sa bunso niya yung oy na bentahin ako. Sinatataro yung buki yara tahan kayo dito. Sinatataro yung buki kaya naramisin. Buki yara ramisin na. Sa Nuria, yung tabi uwa. Yung kaya sa, yung katay, kanaro na ba ako na namin. Dapat tayo nga na ito, yan ang dana, yung misin na kito, tirana. O dito ba yan? Kahit taranat. Ngayon, kita, wapon kahit taranat. Wapun yang oya sa Korea data na pera main nak sa kay nano sa kitangi dia. Ngay? Mata ba ya dia kina kay. Aron ni pennan tuwa tawita. Irang no buto kaya. Tukuragi yay. Tiki buwan uang, ano karawan nora tiki buwan ewan uang. Inanon kabenen kibun de tiada tuhan ni. Amuan tu kakongora. Beyosi ka yaron tuwa tabita. Nge esen kaya kana tataru. Nge esen kaya kana kangang. O tira to pa yari kinon tuwa tabita. Ete akinagi pana ni ponopo. O na deitagi. O na kakaitaw. Na konjeswa. Iya kituki. Ngay day katano ni meki. Iwara akakira me iron na beto wa tagit. Tabi na degi na kay bangkisan kay kagi pain ka pere may rona. O iya gito aron na naritek me Jesua. O na ni po o nakakaitaw na kon Jesua. Tinato ba iya ko rin tabi ta? Eriki pati sa kamuamua Jesua katuabong katuatay. O ay ito ba iya nariki na pera ko irangay na katana ni Mek. Sagin na resisirin na ko inon takanganga. Sagin ng sisire kay inanon takabuan pa. Sag sisi kay nano apo kara. Ibukin ta pa ya restangi dia be inare ki rora. Ki poka ki inanon pain ka be ki sikakay yay. Ki sinuota yay. Ante ta ya ki rora. Ta pa ya. Ya to kinapay kan ne. Kawai.
sama dengan apa yai ne buakin Yesu. Tuhan ini kita bayi inori na ba iron tuwa tabi ta. Ite akin lagi pa ingin girin na ko inon takanganga. Iya gimana nga tekan ne buakin Yesu. Ingin giya kura tirawawatan kahit taragin narigi. Gatagin narigi. Iya gitu ki ne buat Yesu. Tano ni mek. Dabetai ngai rai kasiru kon tade maurin tetai ai. Kurang kan ya nang rawawatan. Tebai ya sky sebuah kimangaya. Sabu kina na Yesu. Kuna na bang kan ya nang rawawatan tebai ya sky taragin mangaya. Tu kina pero ne mek. Karena sita ko ba sagi na kinakaya ka? Sagi na ba? O kita Yesu. Ang kanas sa taray roy pasitaw pa. Sabon na kiko na huwatara. Asasin ako may non tiya karesa. Medyakin lagi. Bangangi. Kukay taragin na yun na risan tiyakin na pa. Yesu ay yagi pinita na koira. Pa. Ganas kay na tiya karesa kin. Nangamewra na ko ni Yesu. Anakya. Pahin ka pen eh. Sinakataki ay. Anang inakuroy pahin ka pen. Siya na pinita Yesu ay tak. Nameme na. Irumi. Karukuha. Tugin no. Nap. Ngayon kitirado kay taraki ay. Ngayon kitirado ba iya ko rin ano na. Uring nga. Panariri Yesu. Karakam nuri ya doon pa inigini na kiyo asin nga kiya. Muwanta karan rawawat. Ngayon rep siya giro yarayan. Ngayon bunirak. Ngayon giniranan katerek. Ngayon kanipanak. Ngayon kapuruag ito ay iranak. Ngayon kapiakwak. Matira ito ba yarik? Tuwa na. Tutaham niya yarang titikin ano yay. Punta na bebes tuwa. Pedro. Inang daurag hindi kayo biyangak. O tira ito ba yakaroy ya Pedro. Inang siringag. O nang katiyak hindi kayo biyangak. O yung mga buswang iya nagya na siringiya. O yung nga na ko ya. Tayo siringay na yaro ni Yesu wala kam katiyak ini kangay. Siringay kariya ini kangay. Asuin ano. Orang aw yata. Antay joma ta. Erang bay ni ginak benang siringag di soni mek. Yung mga buswang iya to korang iya na siringa. Aron siringa kiya. Aron siringa kina tangi dia. Aki ako na. Iya katanya nga respen ko na. May itaw patabay ya sinanuri rin tuwa Pedro. Iya gimeka timati. Iya gimeka. Tutawrag hindi kayo bangag na yaro ni Yesu. Yesan ni mekong ko, yesan kakya Yesu. Mengke po sumaya tamin Yesu pa. Oyo ni mekin na beme na irarikin na uwe ni Yesu. Irong tam na ina. Ay tam na yari roy rin. Pedro tirata ba yakroya. Yung mga tuwa siniya dan sininga. Tayo sininga yung nakakinan. Masininga yung nakakiwari. Rangaw yata. Awasu inang. Tiraya di kikay. Yesin oriyan tam na yay. Yosi kay pa Pedro. Tirata ba yakroya Pedro. Yag me kui bain ke benegi. Enarina noni. Pai bukina. Pasuana. Emena. Irarikina. Ini puat Yesu ada paigi. Ini kena kau. Ngayon tapi tayo tahan ni Megi. Karena sa kakay taraki, men kakay taraki. O tira tayo Erik. Para na penanora. Ano punto gini para nanora? Sosin ako mentiya karesa. Sosin ako mentiya karesa akan kain na tiya karesa. Ero ini tiga sepun oni Megi na raus. Nakondesin na din na kon tiya karesa. O nan meragi. Aron arayang o mera tara mero ni Meg. O sinagi ko ikaraw. Ngayon tiya kinakikay patira tayo yan ang kakawag. Ingyan ka na kahit taragi na yun tuwa tayo ta. Pon nebuan na ba? Tayo tugin nebuan tiya aswa. Tayo tugin kauriya wim dahi tagi met tiya aswa. Tayo tugin kauriya wim karaba tiya aswa na kahit tawan katagi. Metegi ko rin ano na ba? Takukuray, tirawawata, titang, tibeki, tikaupay, tirana digi. Araw ko na mekin na. Tayo katuka nebuakin tiya aswa. Resan ako. Pamaisin na ba yan ako noria? Maisin na ba yan ako katagyay? Pon maisin noragin digiti aso ay rom. Ay rom. Pa ibu burakay. Ay emen ay dari kira. Ibu ako na pege. Ari di kina koira. Jesua ekan kosa. Pa ibu burakay. Ibu kina. Pangaya. Ikoroa. Aron na pa yun makanwana. Karena sa karawan ka to karatara-tara. O arayang o. Yan ibu burakay. Diyan na pa yun. Onta iya ko na ni pege ibu buran diyan na pa yun makanwana. Memino-mino na. Metari. Ay ka, iyagi ko na ni mino-mino na ni paro kana sa tarara ya.
araw na ba yu be mino nikakangain kakatuami. Pariyata ko tanda pa ko be mino John na no kana mino sila be ni tin kangay yon sa mangkangay si mga metinanda na tinanika metinanda o sa ko na ba si ben tin narora. Yon na rayong. Bai bugi na ba Joshua kwagi ko na niyang wa Joshua babupura kay da Joshua. Makara Joshua tukin na rakuna pun yang wakin na natangira Joshua na koira. Pamuan tu kora awaki ako na gabu tawa na Joshua. Ibubura kay Joshua nakon na mikanganga nakon na ukanga nakon kangangan John na payo. An bega arang kakawagi ay ito kung kan bangan kuwari ka tikibutuan na nakon tikibuanua o ya panin tamein te pogi eto yan na rin na sinang mga nori bega di kaya kakawagi ng tuwa tabi ta ngeme na ibu akong tinandi di pa ngi ka na perabe o tinata pa yamon nori at tuwa tabi ta Aki kita tabi ako na bibili na ko karapay pasipo ako nte pa. Oy na ko karapay nanon tinahan na nga. Ganyan na sini nga gaya nakakayag. Oy na ayo si tita buhay tayo kinakita pa para pasiya na tata buhay na ko nakakarapay. O ngayon kita natin pa. Oy bugi na pa aki Joshua. Oy ginuria may kabunga na ano ba gatya bendan Joshua ba ngaya. Ngano ko ora kana bete ngurung atayan na ro bimetuan. Oy ara na tiba patirana. Eta pon na upa ni katantan ngkoy. Wano bukin ang kitiyakin nag padepa Yehowa irona. Panda nakanta nga tuway kitiyakin nag depa mo ang tiya tata. Etiyakin na petuway nano na depa ayung kaya nag tiya tata. Pon teta po na minagi na negi nakatukagi iron Joshua. Pangkana imenan teta po tiya tata yon depa mo ang tiya tata yo. O waki ta kay dibay ako nang tamarake yay pamuan tiya tata teta po kami na Joshua. Ngayon diyan na Joshua pa, tepa. Sa kisi ngayon, yung mga tandikagin, nikangay yung mga nura diyan, ditawa. Tinantawa, agi, tawan, irutarem, tawan, tinankawa, agi, kina. Agi, akatubiyag, ditawa sa taya. Inanon tayo na betapay para, inanon, tinantam na yon, dukuruko yat, dukurak, agi, agi, aunuun, takabiyang. Ya sini din tinan pa inubuak ay kin kaway. O to kora kay. Tirata pa ya erik. Akati ano no iya. Ki ay tawa ta pa ereng di tata. Pati ta pa tira bunganan di tawa. Bunganan tawa. Yo ta pa ni niya ta kawa. May do ya to kora kitan kay di pa panaro ko ni kin ako ya. O wan ta pa ya enuri kay tuwa tawi ta. O tirata pa ya erik. Ye mangara na bennan Joshua pa tawa. Hari nanu na, pun na utawang ko Yehowa mo anti diya tata. Itaray bay buki na bemme na inanon jakanganga. Ang kanaya na Yehowa ba natawa. O yero na emme na inanon tiyo. Takay di bay, yagi ko nandin na ko ya. Inanon tatapuan, taliwa mano. Tinatakanganga ko to nagyay. Tinatakatagay ko mena inanon na. Tinabay kaya nang dawawat ang John na bayo. Yehowa pun nampa di tata ayagi kunan ko itu wade baka Yehowa pun nam tawa kunan kamano ko ayagi na kunan din na ko tatan na ko yai amen. Wait ba yarang ka konguray nung tuwe tawita ya kapungo na ibennan peka inuri nanon na tara pa ibennan Joshua saksi ngaya ya mga nura dirana Deus o ya tanan ba yai Deus en imene non Inanon tinidiwa ki inanon titaya imena yay. Oy kay yakin daw sa karang kabunganak. Oy mga tao inanon na petrongurungan kana kora kana tikibuan. Ya mga bukin na Joshua. Pa Yehowa pun na wow sing kwe. Pun menga kwe. Patira bukin na ndakati na pen yutay ya yakin na bangkana kona ko inanon tinidiwa. Nangkana ko din na ko inanon kaway ka. Akatiti nairon na ikay. Ang kana avite ko abus mayo ko na men na rikia. Mente tayo ko abus maiya. Ako din ako inanon na yaus. Ante tayan no kwara na kinapangki pa ayay buwa. Ang kano ko rin ba ayay buwa to karakan na teki naki. Pa ngano ko din ako inanon na yaus o angan ko amaw siya ko na biniyay bangkit irwa nakamara ko nakamoy ko. Ngano ko titay ko mangkita niya. Mente tayo ko na iya. Ako pusmaya ay invitation gaya ko gaya pusmaya na ko. Poko na di ba ayay buwa. Uringan takatin tapay parang tayo gay. Di kinabe pataan kami ano. Ngana ba ko binina ko ba? Yay kana sidin ko ba ari di mi me. Ko pusmaya giroy me to ko kay kayo avete ko. Mangkana ano ko to ko kayo o atay ba ko me na inon na yaus.
Ate ata pa yari ki. Anak buah kanu ko. Dokora kaya kaya apos may ko. Anak buah kay bukim. Awan na bukina. Gera na ba Yehowa pa announce. Ngayon na ba? Sinariya na ba? Nayaron na iyo. Tarakin diya so. Di sa buah kay bukira. Amen? Tatan ni buah kay bukira. May Yehowa na buah kante bukira. Tuwa natin kita pa yarang kukangura. Ngorakin. Teman ni kibana pa nun. Tirong-orong wanita yan na rin. O tinata pa yatagin lagi kay. Yatagin lagi. Pa, yakabutawa. Tawita. Teman na pa Yesua. Pakangayon. Teman ni kibati ay ni. Era bunia na sinayan pa inam. O yan na peron. Roy, teman Yesua. Ay, ikunan na pa ni kalabe. Yan teman ni kibayo. Pa, inakamero kini pa teman na nasina. Inagi kunan degi. Mayroy ya tinanimen kakang. Kimentayan nang ibuwa kay ka. Aro ko. Pa, sinayo. Inakamero roy. Inanon nunipay. Ohan pa iya kabunga na tawit. Ada nga yayay. Yasuna. O kaparaparan tita yayo. Penan Yesua. Yay Yesua. Yakin bete buwa ka ron may kingayra. Ay kasino kung titabasay. Yakin bete buwa ka ron tayo kay stakatakan kamera kinukaran nung rarong urungon tuwe ayo. Ba, yay ngayra. Ito ko titaya katuwa na. Iya kapayari ki. Ani ya ginoray. Ma, iyon ni Mek. Pati na bayari ki kain tinuti dimens. Arang inikikiray yung orang kakamuamo, orang kakapayagi. Bukin na bayara. Ano oray Yesu? Ate may Yesu. Akakarag may Yesu. Amaragi mangaya. Amaragi mangaya. Atang mangaya. Away na rin mangaya. Pati na bayari ki. Ito ko Yesu. Akabayari kay kaya ginoray. Me, on me kinay. Sila kinakapayagi ngayra. Ay kasino kung ditabasay. But Yesua, sino kung nungararong urungunan ditayay, ibuniyay. Yesua, sungurarong urungunan ditabasay, puningaya, arapa. Yesua, sungurarong urungunan ditabasayo, puningaya, aratawa. Yesua, sungurarong urungunan ditabasay, puningaya, araus. Yesua, sungurarong urungunan ditabasay, puningaya, sinara, akunan kawakinira, mayroya, arakay dinipay, ay katabi ng pakanira. Tariwa mano, sa kamerungira, patatan, ay ako na kunubog karira, na yaron tirayan. Niya ngoya pa sina, nako maniginagin, pendan Yesua, yasan nanganira, arata ko ni Meka, eto anape, pupura kaya yo. Sinakatagin ano na, sinameragin ano na, sinatangin ano na, sinoragin ano na, sinadawawatay na ano na, sinakukuray na ano na, sinakaupay na ano na, sinakakabayagin na ano na, sinabagureway na ano na, anaring apay kasi kayo na ano na. Natuwa na tirungurong ay monta kakukuray. Yesua, emena, irarikira. Yesua, emena, irarikira. Ay kosa, ipenda na nakarikipay, ay katumimira. Diyan nata, ayo. Ito kutuwa na kang adi, diyan orati, nakamasan nunurati, nakaputa way. Ay, inang tikin ano gay, nakainira gay. Hatak. Tiyaro ka, irang inimew rin. To, sinakaputa yun papayagin. Karas ko siya, mentitano, o tinatabayan na rin. Dira na rin kinakunta papayarin ka na skusa, mentitano. Inamet titano, bay bukin na, papain ka ba ni? Agin titano, ikay nanoy at yaro ka. Teka, ay binibini. Inanon, todo bon, kitini, yawarin. O sana yan na ba? Negen, kami na yun, diba? Tinatabayan na rin kinakunti ka. Inamet titeka rin. Ibukin na ba teka rin? Ikay nanoy, pain ka ba ni? Ikay nanon tiran na rin, paasan katawrowag, ibukin na. Sa mga tara, Jomata. Jomata, ane. Nga na, ina ko mayroon na. Ikakira roa, Yesua. Kana ko at Yesua mayroon na. Tira, natin kinakon Jomata. Inamet at Jomata. Bakay na no at Yesua. Amen? Sikay na no at Yesua. Inano ni Mew rayo. At Yesua, iti imeto ni Mena. Iradikiran titayay, pepirita. Pena Mena iruran. Karukatukin no napa. Titayay din ang mga okyay. Ako nakabaya.
Amen. Ai nupok de uyan de rongorong etakaruaya kin na kuya tayo. Sina bubusia kain tu kuaya pa na kira ken ako mo kay pa anani niya ya team song. Iko wen John na bayo sunda ken takangang sunda ken tirawawata sunda ken bekarari. May bukon rawawata kan no sinariya na tayo. Kasi ka kora ira. Sinate bekara ki Yesu. Inanun tirawawata, inanun takainano, inanun timeraki. Tukukurei, takaupai, tibakurewa, sinate bekara ki Yesu. Sinabusia kain tu kuaya. Kana aben kira kena komoy kay pas na kana ko kunaya are I speak Jesus. Tayo kina Yesu.
Sa kainira, kaya kami menayay. Sa puperagi, tataro. Aram memaka, oram yay timew yay. Kung po kami nakayatawak, ibigin nam tangira, na meron ang tatapas ay. Sinang meron ko, mayan umam na po ko. Subsi ko nam teka, agi ari ki pa, dahirira, pasinakina ko yay, subsi ko atwara. Kami teka inanura, pasangan ko na ang team ito, inanon ni kawaim, inanon tawiki, as na mga din na ko inanon na po, ay inanon, nikiran na awa, ikay mayro. Kabayay rangay ray kain kapene. Kami anak ko ray inanon nam tangira. Kami anak ko ray inanon nam roy. Kami anak ko ray inanon nam makoy. Sinakoyam ni kapene. Ako pene nori inanora. Kaya kain kapene, makapakara, makan kakura-kurakira. Skavini yan wam. Padiyaswang ko ako penenori dan kapen. Ay kay ngay resang ano ko na kapen. Anurungi yan na petani daw manira kaya kiri kiro ko iya. O kaya ang ramen. Tapoy kakakokoro. Subsigo kakapayaya. Ay, tsaka tanong natin, tuta na wali lagi. Nakoya ki ang ano yan, itabas sa iyo, paano pabisito waki. Kam na kaya ke, umuwi kayo pa, kam ano kuliya karami, kuliya karami na busiya, di kan mane, pa, ang busmaya, kam kuliya raya may mga may kayo. Jadi kan mane, o kuya ka na umuwi kayo, kung busmaya ke, ang arayan tayo, paano pabisito.